Danas pričamo o mom iskustvu gledanja, čitanja Jujutsu Kaisena. Da naglasim, nema spoilera u videu, možda bude u nekom delu, ali bit će naglašeno. Primetit ćete se ovaj video razlikuje od drugih videa, nema toliko edita, prosto želeo sam da uradim neku chill varijantu gdje pričam o anime u koga sam pogledao. Ako vam se sviđa ideja da izbacujem nekad ovakve videe, lajkujte video ili napišite komentar. Također, možete napišite komentar o anime u kojem danas pričamo. Utisak nakon gledanja prve sezone Kaisena, ja sam bio lično zadovoljan i nisam imao neke primedbe. Možda recimo to da nisam očekivao da će negativci da imaju plot armor toliki da će svaki put da pobegnu, što je meni nezamislivo, ali primetio sam da su neki ljudi nazvali Kaisen dosadnim. Da pogledate Bleach, prvi 20 epizoda, apsolutno ništa. Sa prvi 20 epizoda Kaisena vs Bleach, nebo i zemlja u razbijanju radnje. Hoću kažem, new gen shoneni koji sada izlaze za određene primjere neuporedivo bolji od starijih. Naravno i stariji imaju svoje momente, ali sada je nekako pacing mnogo brži, stvari se mnogo brže dešavaju, što bih rekao da je uglavnom bolja stvar. Jednostavno nema mjesta za te epizode u kojima se ništa ne dešava. Uvijek mora nešto da se desi što bi značilo da bi priča napredovala dalje. Moje iskustvo, pogledao sam prvu sezonu, pogledao sam film, ne sjećam se toliko prve sezone, zato što je prošlo otprilike godinu i po dana. Zatim dolazi druga sezona gdje zapravo pogledam prvi ark koji se tiče Gojoovog backstory i šta se sve tu desilo. Bilo je jedno 3 nedelje pauze između toga i sljedećeg velikog arka. I za to vreme pogledao sam prvu sezonu iz početka i imao sam mnogo lepše iskustvo. Likovima o kojima ništa nisam znao prvi put, sada bar imam neku ideju. Energija, tehnike, power system, nebo i zemlja. Malo je čudno jer što ide dalje priča, mi opet uspemo da saznamo još neke nove stvari, nove detalje o power sistemu. Jedini anime koji uspio svojom adaptacijom da me natjera da ga pogledam 2 puta u tako kratkom periodu. Također tokom izlaženja prve sezone sećam se onih poređenja da ovo je kao u Bleachu, Sukuna je u glavnom liku, to je isto kao Kurama i Naruto. Recimo je postoji ovaj karakter Toji koji nema nikakvu energiju i onda možda ga porediš sa nekim tipom karaktera kao što je Asta. Nije bitno, hoću kažem da stvari koje se nađu u Jujutsu nisu njemu unikatne, već se dešavaju u drugim animima, ali Jujutsu Kaisen uspe veoma lepo da ih obradi. Bude prepoznatljivo odakle je možda to poteklo, ali da li isto nije uopšte. Ja bi čak rekao da je bolje uređeno od većine stvari. Jer na primjer vi želite da iskopirate neki poznati proizvod, ok, vi ste ga iskopirali, ali imate isti proizvod. Zato vi dodate neku vašu finesu na to više nije isto, a može da bude čak i bolje. I autor Kaisena Gege Akutami to radi briljantno. Konačno dolazimo do dela gdje manga fanovi ne mogu da ućute, a reč je o Shibuya incidentu. I rekao bi da su jednu ruku imali pravo. Ovaj ark stvarno se ističe. Pogledao sam tih nekoliko epizoda Shibuye, došao do jednog dela, bio je cliffhanger, nisam mogu da izdržim, otvorio sam mangu. Ali to nije jedini razlog. Problem je što ljudi kod nas toliko vole da spojluju stvari i samo kad se vidi ili desi nešto nevjerojatno, oni dođu i postave sliku. Kao šta se to veliko desilo. Zašto postavljaš sliku i ne stavljaš spoiler tag? Mrzim spoilere, mrzim ljude koji spojluju, treba da se leče. I ja razumijem da možete mi kažete, ej, ali ti si napravio onaj video top 50 anime spoilera jednom. Jesam, i na početku videa sam rekao da gledate na sopstvenu odgovornost. Ovdje nemaš izbora, ako lik stavi tu sliku i ne do bog da ga ti pratiš ili ti negdje iskoči, gotovo, ti si to video i nema dalje, nema nikakvo upozorenje. I iz tog razloga, evo me sad na mangi. Upravo sam završio Shibuya incident, mrtav sam umoran, ali moram da pričam o tome. Prvo što se desilo kad sam otvorio mangu, krenuo sam se krstim, šta je bro, šta ovo liči, kako je moguće da sa ovoga pređem na ovo. Iskreno nisam bio toliko zadivljen artom, više sam bio zbunjen. Znam da sam jedan od prethodnih videa rekao da sve dok mogu da vidim šta je na slici, ja sam ok s tim, to je istina, ali kada pređete sa nečega kao što je anime adaptacija Jujutsu Kaisena, koja je neizmerivo bolja od većine anime adaptacije i pređete na mangu koja je, pa, rekao bi da i Chainsaw Man bolje u nekim trenucima. Treba vremena da se naviknete, trebalo mi par chaptera, završio sam to i skoro sam ok sa tim. Isto velika razlika, u jednoj epizodi Gojo malo prsne i krene da cepa glave nekim random demonima i to je u animeu tako lepo adaptirano, baš lepo izgleda, dok u mangi imate jednu sliku i samo onako 17 redova teksta šta se dešava u pozadini. To je bilo malo... ali ipak za to i služi anime adaptacija da izvadi tu mangu. U slučajima kada je to moguće, naravno. Osim toga, borbe nisu neke u mangi, ali anime jednostavno ih dočara mnogo bolje, što verujem da će se desiti i sa ovim arkom. Recap druge sezone do sada vam je Gojo, njegov backstory, šta se desilo sa Gojom i njegovim najboljim drugom. Finale prvog akta priče je zvan Shibuya incident s provedenim dešavanjima koje su mu prethodila, što da, potpuno je očekivano, ali sam raspored priče je dodatno uticao da ni sam Bog ne zna kako je autor ovo izveo, jer je toliko netipično da idete iz sadašnjosti u prošlost, pa u još veću prošlost, da bi tek onda nastavili sa pričom.
Smiješno je što iako količina informacija kojima raspolažemo velika u ovom trenutku, opet je prilično ograničena. Znamo kada Geto planira da pusti plan u delu i koje sve adute posjeduje za okraše sa Gođom i onda se to završi u 2 epizode. Time dolazimo da ono što smo mi očekivali da će se desiti na kraju Shibuje, desi na samom početku. Ovo postaje totalni kolaps, trka u kojoj svi poznati likovi do sada moraju da požure ako ne žele da ovaj svet ode u propast jer Gođo neće biti na raspolaganju. Što nas dovodi do bitnog pitanja, ko je Gođo Satoru? Da li je nastavnik, prijatelj, kolega? Naravno jeste, ali mnogo bitnije je to što je Gođo Satoru, pa Gođo Satoru. Najjači karakter i kao najjači postoje nešto više simbol ovog sveta. Jer i da se dešavaju nevjerojatno nekonvencionalne stvari, sve dok znaš da je on tu, ne moraš ni o čemu brinuti. I ono što će se promeniti ako ga ne izbave, to je već ozbiljan problem. Osim što bi narušilo balans snaga između ljude i kletvi, isto tako bi dopustilo onima na vrhu ljudske hijerarhije da rade šta žele, što praktično može biti sve suprotno od onoga za šta se Gođo zalagao. Hoću kažem, priča sa Gođom ne bi išla nigde, čovjek bi sam sve rešio. Sada kad on nije tu, posao moraju da rešavaju drugi Jujutsu sorcereri koji jesu ranka 1, ali Gođo je 100 puta jači, što nam je omogućilo da priča može da krene i drugim putem. U ovom arku uređen je Aizen Twist, ako ste pogledali 9 epizode znate, Geto, lik koji je tu bio od prvih par epizoda, zapravo uopšte nije taj lik, već neko kompletno drugi. I ko je ovaj novi karakter i šta on zapravo hoće, mislim da će igrati veliku ulogu u priči. Jedan moment možda malo nepovezan svima, ali ove 2 devojke, samo sam lupao glavom o zid kada sam čitao tu scenu u mangi. Ne znate o čemu pričam, ne brinite, saznaćete, lupaćete i vi glavu. Postoji moment gde se Sukuna pojavi nešto na kratko. I to je fascinantno zato što izgleda da svaki veliki lik ovdje ima neki svoj plan. I sad ne znaš koji plan zapravo prati priča. Kad pogledate prvu epizodu Kaisena, ok, znate, glavni lik 99% umire na kraju mange. Jer je to pakt koji sklopi još na početku, poješće sve prste od Sukune, kasnije će se ubiti. Kako bi i Sukuna umre sa njim. Kada bi malo skrenuli pažnju na ovo, shvatili bi da nam ovo apsolutno ne govori ništa. Gde će priča da ide, u kom smeru i koga na kraju trebaš da zaustaviš, imaš ideju ko su, ali nemaš ideju šta oni planiraju uopšte. Jako je dobro kada anime uspije da drži tu misteriju pa do pred sam kraj. Ne znam kako bi vam najlakše predstavio Jujutsu Kaisen Power sistema. Kao što znate, imate vašu unutrašnju energiju, ovdje se to zove krst energy, likovi koji imaju tu energiju uglavnom imaju i krst tehnike sa kojima su najverovatnije rođeni i to je zanimljivo zato što u Hunter x Hunteru ti svoju moć oblikuješ sam. Dok ovdje zaista ispadne s čim si sponovan, sa tim se i boriš. Jojo, da, to je manifestacija tvoje ličnosti, ali malo mi je Jojo to random, nekad bih rekao da ima povezanosti, nekad ne. Isto ovdje imamo nešto što se zovu domainovi, u suštini obavijete neku auru oko nekih 10 metara oko sebe, ubacite lika protiv kog se borite. Sad, od snage vašeg domena zavisi vaša tehnika. Kada je protivnik u domenu, tehnika će ga sigurno pogoditi. Nažalost, ne sviđa mi se što je to samo urađeno kao uglavnom KO potez, ali mislim da će kasnije dodati još neke varijacije na to. Vešno mi da kažem da i najbolji borbe kao recimo Hanami protiv Todo i Yuji u prvoj sezoni, sada po nivou kvaliteta možda i gledaš kao side borbe u poređenju sa onima koji su sad u mangi, jer te su 15 puta luđe. Ono što bih rekao da anime još radi kao dobar posao, što mangi baš i ne ide uvijek od ruke, mangi ima toliko da se čita, zašto svaki novi lik kad dođe, ajde prvo da saznamo šta je njegova tehnika, pa da pročitamo 10 redova teksta, ali kada sve to ukapiramo, borba bude maksimalno zanimljiva. Sada pričat ću nekim spoilerima za Shibuju, pa ako niste pogledali i pročitali do kraja, možete ovdje da stanete. Jogo vs Sukuna, iskreno, Jogo je najrandom lik, izgleda mi samo kao mega smešan karakter. Zato što se borio protiv Gojo na početku mislio sam da je mega slab, ali kada je došlo i one shotovo 3 lika, onda sam shvatio da lik uopšte nije toliko naivan. Borba protiv njega i Sukune, gde ga kompletno uništio, ali na kraju nekako bila wholesome scena i sama njihova želja da postanu kao pravi ljudi, kao to je okej. Sukuna koji završava njegovu konverzaciju, da njega ne interesuju te stvari, jer je lik prosto toliko jak. Autor je nekako uspio da finalnu borbu uredi kao i najbolju, što verujte mi, koliko se dobri borbi zaređalo ovdje, da finalna bude najbolja, nije bio lak posao. Nobara i Tadori protiv Mahita, meni se iskreno svidilo, iako je kratka borba, Mahito koji kasnije prebija oboje i samo odjednom evo ga Todo. Ovo će da bude najbolja borba. Mahito je tip negativca kojeg ne vidite često, zato što u posljednje vrijeme, pogotovo recimo u shonima kao što je My Hero, krenu se praviti simpatične negativce. Većinom su uglavnom novi negativci i antiheroji. Dok Mahito je najveće đubre koje postoji. Uspešno je napravljen kao negativac
koji će te frustrirati i koga ćeš mrzeti. Pogotovo njegova osobina da samo beži, što znamo da niko ne voli. U redu je gotiviti ga do jednog dela, ali kada je Todo morao sebi da odseče ruku kako bi zaustavio Mahita da ga ne pretvori u čudovište, bolelo me dok sam čitao. Jujutsu ima puno side karaktera, većina su odlični, meni Todo apsolutni favorit. Zamislite se, tehnika zove Boogie Boogie, to je toliko glupo, obožavam koliko je glupo. I onda samo u jednom trenutku nema drugu ruku i njegova tehnika je gotova, nikad je više neće aktivirati. Nadam se da će kasnije uspjeti da izvuku nekako da se Todo vrati u priču, ali po nivou koliko volim Irija iz My Hero Akademije, toliko volim i Toda. Pravi bret. Na kraju, velika priča o idealima glavnog negativica, šta on planira, koji su njegovi motivi, zašto se uzda da će ovaj svijet postati u priči sa drugim Jujutsu sorcerom velikog ranga. Mogu da vam kažem da se apsolutno ne sjećam o čemu je bila priča, zato što mi se toliko spavalo jer je već bilo 6 ujutru. Dok ovo snimam, posle par sati spavanja. Moj zaključak je da je Shibuya incident jako dobar ark, ispunio je očekivanja, kako se priča postavila, neminovno je da je Shibuya incident samo još jedan stepenik i da je ona samo deo onoga što Jujutsu Kaisen zapravo ima da ponudi. Toliko od mene, ako želite da dodate nešto na ovo što sam pričao u videu, slobodno komentarišite, pročitat ću svaki komentar, nadam se da mi niko neće spojlati mangu.